जजलपा दिस छमे नेपाल च्यानल छ थौ जिमिसँग चिकपिनिङ नीति थसिया मत्यायगो लाइभ प्रसारण केन्टान रुख दक्षिण नेपाल लस्कु सनाजना जाग्ने तन्नुकार अलजी रेगिसा महर्जन छिकपिन्छ नेपाल च्यानल मार्फत थसिया मत्याया लाइभ प्रोग्राम सयादिफै जिम्ताखाना सूचना प्राप्त अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 अध्यक्ष वासुदेव महर्जन जुन उद्घाटन आदिला चाहिँ मत्या न्याय दगा धायदि गुदु उकिजिया नेपाल च्यानल निरन्तर सयाचना दिस सांस्कृतिक समिति गठन जोगो ख आसन ग्रान्या छले सिद्धिपुर सामुदायिक अध्ययन केन्द्र या प्रतिनिधि जुया थना जिथावे खाते आसन ग्रान्या नादि दैना पेना खरा खादा ल लागु जातो ज्यासो तो ताली से खाना दिशा दिशा खला भागु ने सिद्धिपुर दमे तयार अवस्था
दिगो दे चायो वनि त छिपी वनि तिनुगुदु उपेको बालाको अलिक कम रूप न्यासी दौसी भोलिन्टर पासमेन्ट यो कुरै नापेला पेला यही ठाउँमा यही स्टेज अगाडि हामी भेला हुनेछौँ हाम्रो निकै नै महत्त्वपूर्ण सेसन भने हाम्रो यो परिक्रमा पछाडि नै रहेको जानकारी मैले हजुरलाई गराएँ Digital photo and paid photo memory na chigo koyo jaso ya suru na shante tak yo pate video ale Sokumi Bhaji Mejipin, Sikpinsa, Suaz Nadigudu, Tasia, Matya Live. Tanchasa Sui Kanachangudu ki Tataki Ma Pinsa Vaya Diayu Niti Bhage Vaikana Bochaya Digudu, Ate Mori, Biscuit Pi, Ati Chaya Digudu.
अति कहीं है पुसंग थो जाजो न्याना चंगुदु अति कहीं है पुसंग जाजो न्याना चंगुदु साथ साथ एकदम हिस्सी हिस्सी दुबी मेजु पिना हना झाया दिगुदु बोती काय नीति थुगु मत्याया बोती काय नीति थी थी थास मेजुपी भाजु मेजु छ बोती काय दिगुदु अथि बाजा खलपिना उतिकाय झाय दिगुदु अले स्वयं सेवक पिन्छना थपिन फुचाउ गुहाली ना दिगुदु दे छक न्याइगु थसी या मत्याया थुगुसियपा धा बाजा खल महालक्ष्मी नगरपालिका 6 न काउगु ख आथो यंगले मुना चंगु थो मुना न्यागु मत्या आ जिर्मे बन्तेंगुदु Adendia, saya tinggal di Jakarta.
छ नि तपाईँको बाहिरबाट त्यो गल्लीबाट निस्किनु नेपाली पाखक्न सकल सियाना जना छिकपिन्छ साथ नदीको ख थसिया मत्याय प्रत्यक्ष प्रसारण
मेजबी आपाल आपा भक्तजन तेस मत्याले बोतिकाया दिगुदु थी बाजयान मत्याले बोतिकाया दिगुदु सोक्मे भाज मेजुपी थी बाजा थाना न मत्याले बोतिकाया चना दिगुदु आधा सा छगु बाजा खल बासुरी पुया झाया चन दिगुदु अन चाहिँ मिसा तेसन उति हे रुपे मिजा सरहे बाजा थाना बासुरी पुया झाया चना दिगुदु थुगुसिया मत्याले मचान सिकया आज अझ तक न मत्याले बोतिकाया दिगुदु आधा जस ख्याल प्याखन निहाव्या जौ खनि फै जस ख्याल लेखनि फै कि छम माना चाहिँ छम मज त बुया हेका चंगु खनि फै अले छम चाहिँ अतिका निहाइ पुग प्याखन लुया जन खनि फै सना हर्ष दाफा खला पिननी खासी पाकेयगु भाजा खला अले छला प्याख त्यसो सयाचना दिगुदु बाजा खला नाप नाप छम तबान न्याइपुक प्याह लुयाचना दिगुदु नाप नाप चिचिरबि मस्ते सन तुगु मत्याले तुगु बाजा खलाले बोतिकाय दिगुदु सीधे नेपाल कला संस्कृति अथे नख चखले यो कुहे धनी देख वही कला संस्कृति यागु छगु महत्वपूर्ण नख ख मत्या नख न आफला आपा भक्तजन तेस मत्याले बोतिकाय दिगुदु नाप्नाप थी बाजा गाज्देछ न बाजा गाजा त न थाना मत्याले बोतिकाय दिगुदु अथे यंगल ट्वाले न्यागु मुंकुगु ठुगुसिया थसिया मत्या यंगल ट्वाले हे वना कोचाइगु जी थयु कला संस्कृति वेशभूषा थय तजिलजी बचियागु नीति थाना आफला आपा तके पिन्छ थगु नेवा वेशभूषा फिना थुगु मत्याले बोतिकाय चना दिगुदु आहाग्न जस खंकी फै कि मेगु बाजा खला छगु जस न्हनी वाचौ खंकी फै तुले न यो कुहे मिसा पिन्छ न 22 रुपैयाँ बाजा थाना मत्याले बोतिकाय दिगुदु बाजा खलाले बोतिकाय दिगुदु अति कहे न्याय पुग बासुरी पुया बाजा थाना झाया चंगुदु अति कहे न्याय पुसंग दाचुगी जा तते के पिन्छ न्याय पुग बासुरी पुया बोतिका जुन थाना दिगुदु
चिक पिन्छ सोयादी फै अतिक न्याय पुक के मेज पिन्छ बासुरी पुया मत्याले बुतिका चंगुदु अतिक न्याय पुक वेक पिन्छ बासुरी पुया चना दिगुदु थिथि बाजा थान प्याख हुला न्याय पुसी चोंक न्याना चोंगुदु चिसा खनि फै सोकुम भाजी मेजुपी छगु बाजा खल न्याव्या चंगुदु उकेन जिस मिसा पिन्छन बासुरी पुयाव्या चंगुदु जात न्यानी मस्त चिचिर बि मस्त ख्याल जुया व्या चंगुन खनि फै थसिया मत्यापा यंगल ट्वाना कागु खदासा लिपागु मेउ वर्षया मत्यापा चाहिँ जमदार दाफखला यंग पाके काइगुजी थुगु नखया थुगु मत्या यात्रा चिचिरबि मस्तन सिकाया आजु अझै तक न बोतिकाय चना दिगुदु आज सहाकन खनि फै छगु भजन छगु बाजा खला न्याव्या चंगुदु छम मेजु के यो बाजा ताले लापथाना प्याहा तक न हुला चंगुदु अतिक न्याय पुसंगु दृश्य छ स्वे सासना दिगुदु बोतल पटाए मत्याले बोतिका चना दिगुदु अतिक न्याय पुसना चंगुदु अतिक झ दायक मत्या न्याउना चंगुदु चिचिरिबि मस्तन्सी आज अझ तक न थो मत्याले बोतिका चना दिगुदु
लाइभ आइरहेछ Sokumi Bhazumezbi, Baza Nap Napa, Banama Bhazumezbi, Nyaipuka Piakahula Jonguna, Drisha Khana Jongudu. मत्याले बुतिकाय दिगुदु अले थुगु मत्या सुथा लाग्दा भोलिन्टियर पिन्छ न उत्तिका हे गुहाले नाचौ खनिदु
मलाई भोट है लो भोट भएन hakna jisa khane fai megu baja khalana ni hawa chongudu जोजलपा थो मत्या विषयले चाहिँ कुटा नवान्दी छले एठो मोटार गाडी उठो अध्यक्ष नामा ठो सोयादेवी सक्कुल छिउ नेपाल च्यानल सोयादेवी तो नेपाल मि सक्कुसे दन तो मोटाई पाखे दक्षिण जोजलपा ठो मोटार गाडी हो तो छिउ परा पूर्व काल नसे झकावा तु छिउ ठो जाजो जुल अले ठिट नापा गुल्न झकावा मोटाई पर्वे आठिट भरिचा जंजा धाक्यो हिसाबे आयु ठो समय परिवर्तन अनुसार अले ठो छिउ ठो बाजा खल दे त पापा बिया अले छिछि मिठाई सिनानो न्याउसा न्याइपु सुनमार गारियो ठसी गुल्न चोपे छिउ ठसमी ठो पुजपी बाजा खल पुजपी दक्षिण पाब्यो हिसाबमा ठोपले छिउ ढा बाजे पाख अपोले जी के मोटा पर्व नपाने से गैना झकाया तुम गाड़ी वो को चीसे सोया तुम दुला अले आठके यु प्लाउ इतिहास त गठे गुण नसे सुरजुर गाड़ी चीज जी बच्चा जिरन परि कन्फ्युज जुल के तो पाकै दाइदिला तो भजन खला न तो पाकै ख भजन खला न के ख ठुना आज जम्मा छिउ ठसी गमे छिउ ठो मालस्मी नगरपालिका 6 वडा जम्मा चिनसोंग बाजा दु उके बाजा अले
पापाइना दे पापाइना ब्याजनी आठो ठपली ढाबाजु पाजलो आइगु हाग्नो म्यो आ ठपली पाची बोक्याइ निम छि जमडा दाफा खलक अवे क्रम बड्ड तो न्याउना छुनी खलाबला एक सुब्याद छिक्टन सुब्याडु अले आठो गुन्न झझ धाउख आ ठपली सिनान आइगु हाग्न बालक दको छिउ बाजु क्लन ठो खसी बासी पिन्सेन बालक प्रयास चाहिँ अले हाग्न छिउ ठो मिडिया पास पिन अझ ठुइस्नान बालक म्योमे पिन साथ बिरियो जी आशा कया धन्यवाद सुब्याद मेजुपिन नाप्न बच्नु तबान न बालक प्याहल ह्याउना चंगुदु अति कइन हाइपुक बासु रुपया उक नाप खी ढोलक थाना दिया साथ ब्यादिकुदु अति कइन हाइपसँग तुगु मत्या न्याना चंगुदु सोकुम भाजु मेजुपि थसी मत्यायुप्पा यंगल ट्वाना कागु ख सोकमी भाजी मेजुपि सिकपिन्छ खनाचना दिगुदु चिचि मस्त स बाजा थाना वैकले प्याहल याना वचगुदु चिनिम भाजुम मादर थाना दिगुदु अति कइन है पुसँग वैका पिन्छ बाजा थाना वचु भाषा लिउ लिउ मिसा मेजु पिन्छ न अति कइन है पुक बासुरी पुरा वचंगुदु अति कइन हर्ष उल्लासका साथ वाव साहे वैका पिन्छ निरन्तर कुजाजो यहाँकै कुकैना छन् दे नेपाल कला संस्कृति परम्परा नख जखले तस्काए धनी देख
संस्कार नाता उया पुरुगो तोना ओके नेपाल संस्कृति ठीक जो चालमा सत्यमुख बसी जुन छिदेवा तेको मसिकेको याच बाजा गाजा हो छिगो संस्कार खो हेक्लो ओ मोठेना छोटे yana yana फरक हेक्लो आज ज्यापु समाजमा छिगो देवा संस्कृति हो संस्कार मात्रेमा हेक्लो खाना पाउन लागेको दाजु ज्यास्कुको धरती तिमी कला Aku sudah beribu, pinpin beribu, pinpin ke ada beribu. Sri Krishna Dwari Bhajan Kala Sawadhan Ani. Sri Krishna Dwari Bhajan Kala Yangal. Baita Bhajan Kala Pratinidhi Jayatane. Salasi Dhimekala ya Pratinidhi Jayatane. संस्कृति संरक्षण समिति अध्यक्ष शंकर माधव महर्जनज्यू, वडा कार्यालय सदस्य सुरेन्द्र माथीजी, शोभा महर्जनजी, लक्ष्मी त्रिखत्रीजी, ओठेन्डो आइको पाकया छिगो मध्याय चाहिँ झझा ढाका आइको पाका लागि विराजमान जयादेवजी खङ्गाली वै कैटरज्यू, मंगलदास महर्जनज्यू, खोयात मुपा बाजु वासुदेव महर्जनज्यू, संस्कृत संरक्षण समिति या आया बाजु चक्रबहादुर महर्जनज्यू, झिगो कला संस्कृत गुणपुनी मट्याव नख झझ ढाके या त वालियाना दिपे भजन खोला युरी गुरु सत्य युवा समूह महानगर पहरी पूर्ण दुबु शाखा सकल मीडिया कर्मी सिद्धिपुर समुदाय कोष व दहा वालियाना द्वीपी सकल सहकारी संस्था विशेष याना 50 प्रसारण याना वाली याना डीपी रोयल डिजिटल फोटो एंड फोटो सेंटर या नाया बाजू रविंद्र महर्जन या तो यक्को धन्यवाद बिया हो याको जाजो ठना है को लागि सुबह यक्को सुबह बाजू हरिगोपाल महर्जनज्यू या त पासी बोला लागेको जाजोजी वडा छिटा यक्को हे भली आगु खाजी पिटानी अनि थाहे बा अनि वइबु दिने न मेका पिसे थाहे छिटा भली एना दिगु भली एना दिता का भला सामा खया छना यक्को सुबह हरिगोपाल महर्जनज्यू या त